nguhaye ikaze ndetse anagushimira wowe wamaze gukora subscribe, ariko nshishikariza nawe utarayikora kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bitandukanye. Iyi ni Bwakeye TV News. Amakuru ngiye kubagezaho rero anzindira muri iki gitondo ni ifungwa rya Paul Rusesabagina wakatiwe igifungo cy'imyaka 25, ariko mbere gato ndagira ngo mbabwire ko umuryango we wari watanze ikirego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ikirenga ruri i Washington DC, ruvuga ko u Rwanda rwari rwashimuse Paul Rusesabagina ndetse ko yazanywe mu Rwanda mu buryo butujuje amategeko, dore ko ruvuga ko yashimuswe cyangwa se yasindishijwe akazana mu Rwanda ndetse agakora iyicarubozo kandi agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urukiko rw'ubujurire rero ruherutse kugumisha igihano cy'imyaka 25 cyari cyahawe Paul Rusesabagina kubera uruhare rwe mu bikorwa by'iterabwoba byakozwe n'umutwe wa MRCD FLN yari abereye umuyobozi. Ni igihano yahawe nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba bitandukanye bishingiye ku bitero byagabwe n'uwo mutwe mu turere tw'igihugu cy'u Rwanda twa Nyaruguru, Nyamasheke, Nyamagabe ndetse na Rusizi. Bikaba byariciwemo abaturage 9 ndetse hagatwikwa imodoka imwe y'umuturage, hakanasarurwa n'imitungo mu myaka za 2018 na 2019. Abagizweho ingaruka rero n'ibyo bitero by'umutwe wa Rusesabagina bagera kuri 90 mu turere twa Nyaruguru, Rusizi ndetse na Nyamasheke, bakaba barasabye impozamarira ya miliyari 1,600,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rukaba rwaremeje ko Paul Rusesabagina akatirwa imyaka 25 y'igifungo, ariko umuryango ukaba warabitewe utwatsi. Ubu tuvugana ukaba wongeye gushyikiriza ubujurire bw'umwanzuro u Rwanda rwari rwafatiye Paul Rusesabagina mu rukiko rw'ikirenga rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye wakurikiranye iki kiganiro. Iyi ni Bwakeye TV News. Nshishikariza utarakora subscribe kuyikora, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Ciao.